I ćao svima ljudi, dobrodošli u Impossible Gaming. Danas ćemo raditi jednu neverovatnu stvar, znači ja sam se oduševio. Sada ću vam pokazati kako da skinete lagove i više od duplo smanjite opterećenje kompjutera i rama bez ikakvog programa i bez ičega, znači jako prosto. Uđete u System Configuration, znači to svi sigurno znate kako to da uradite. Uđete ovdje u Services i obavezno isključite Windows Event Log i Windows Event Collector. Kada ste to uradili, idete na Apply. Kada se to sačuva, idete na Start Up i isključite sve programe koji vam nisu potrebni, kako da vam to objasnim, sve programe koji vam nisu potrebni za tu operaciju, znači ne isključujete ništa ovo Microsoft ili tako nešto, nego samo isključujete tipa ovo Bitcomet, Facebook, Update, YouTube, Accelerator, BlueStack, tako nešto, te neke nebitne programe koji vam nisu potrebni za to. Kada to isključite, opet idete Apply i OK. I onda samo restartujete kompjuter. To je sve što trebate da uradite i evo pogledajte. Meni sad 41, 49 do 50 opterećenja kompjutera prelazi, ali to zato što sada ja snimam i to mi je sve uključeno, ali ovako, znači bilo mi je nešto mi je bio sa kompom, konstantno mi je bilo između 85 i 100% opterećenja kompjutera. Kad sam to uradio i znači samo restartujete kompjuter. Od kad mi se restartovao kompjuter, meni je opterećenje, vidite. I to kad snimam ovoliko, a ovako bez, kad ne snimam, onda mi je između 0 i 10%. Znači, to oduševljen sam, nisam vjerovao da ovo radi, ali evo, znači kako to prosto izgleda, a jako puno, u stvari meni je bar pomoglo, ali ne znam da li će to vama sad da pomogne, da li će to biti kod vas kako treba, kod mene je savršeno i to bi bilo to, nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u sljedećem klipu, do tada uživajte bez lagova, ćao.